nyuma MCA bathatu bakiama gia PNU barani boromano mwito wa Kangeta Kimathithibwa wa Kiego ya Ntubochio na Gabriel Chokera wa Mikindori kuringwa Kathanju ni kiama gia PNU tukegoro ari wodine nkomo minister woremi Peter Munya na ugita no mwanka MCA baba barombe nkome kiamene ni untubura MCA wa Mikindori Gabriel Chokera muthenya jonaru achiumiretie kumeneria Kevin Kimathi adinat tonkuruke wewe kiamene para kufikira mandu ake ama ukaringo Kathanju onde siasa cia biama kaunti ya Meru cietitie mbere muno kiamene kia PNU kia makiria kia tongoretwi gavana wa tene Meru Peter Gatira Munya siasene riwe MCA Mikindori Gabriel Chokera urani umo kia maki na kuria bururu atongoria ba kia maki kia PNU otia siasa thai na muno atongoria ba kio kuorota witira muinge ngui atongoria ba PNU pate linda our former governor tafadhali reko tu force kukuthiata reto akuthiata teko to reto kuthiata reto akuthiata tu supporta we governor wa PNU to akuthiata no tu ito akwendete na tiko to lasimithitie kureka ko lasimithie MCA ba PNU kuthiata no manto yara ukabwethia mea iyo yatuma tukuthiata na riu kiara kie MCA ikorota minister ore mithirikari nene Peter Gatira Munya ore akuria witangwira yongwe hii na utia mpatho cia siasa da itukoerwe muno tiania twina minister of thirikari itukoenda kuona maendeleo yara ukareta tiania tekwethe kuona ni PR ke mengere social media ikiande kwa social media PR no kumunta ng'ombe sindano no kubwethia nini reta lamia ira kira itwaretere ari minister na Southiment areta lami kila mahali reta lami yuti anisho tukwenda na ubwethitiania eitare anabeto bakeya kana miaka ekeya kera wa Peter Munya na bwithire 100 1 2 3 tiania ari minister tiania kubite ndroi nyingi cia Marekana na cio tafadhali oringi nyuma ya MCA uyu na bangi baile witwa kamiti na kiribunge ya kaunti ya Meru no kiamokie kia PNU na baso kwaringi kiuthurano kia mbunge u na riutha hii ni ambari bakonie kotini batu twathurwe ni antu batu nenkereiti lakini waigwa muntu umwe pate linda no tote kuina rwimbo rwawo utekwethe kuwa Peter Munya njuu which na uteronka ugapo utekwethe kuwa Peter Munya njuu ageta ka uitwa andikirwa barua turutwa kamitene na turukaruto na itwarutwa kamitene ira nende thai ai uiko tucoku kurenge seria ya assembly aretire koti watu turaki batu kuthiurunkania na koti tukiambaira ciama nawe wana wa PNU lakini wana umirege PNU areta kuruta ngwe na Jubilee lakini batu no to bond dictatorship ate kwenda turutanira ngwe na ngavana Jubilee turetera antu betu maendeleo arenda tutura kunyamaria antu betu miaka 5 yabo anyamaririe ria ari kuo no tute maendeleo tuona kiriwe ya tuona maendeleo very minimum na nyayo ya maingi ko elenkana ko ethagio mwelenka turetera yo arenda tunyamare miaka 5 twage maendeleo kenda tuturakua kira itu murungi no muthuku na bwa muthia kumania siasa isia bia manga buna kuate boni party line iranga tu ne antu ba Mikindori bambira barabara ni kwenda kuri munka bari mira bambire mbagwithire 1 2 3 nkabwethia lakini teto party line ya one individual ya dictatorship teto party line na nyabo tukoirongo itu tukobuongo sori ongo nini utesori nkagwa no tutema kosa mbwithitie kulwa manangire ngabana kire itu murungi andutira ngwenda ne Mikindori wondi tio makosa yumbwithitie euni ongo nduti thureri na ikankendelo miruta mwanka otire enki reportera weru weekend kumatigania Central beta wa Kevin Kimathi.